Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Turi ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri 2025. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentamura amahoro. Mwaramutse neza mushakamba muraho. Yego turaho turakomeye. Natwe turaho. Naho ndeba Yego. Imishandiko y'imbundi Bukavu Hose. Urabona rwose ariko zifata zivuye mu baturage. Hose zirahari. Ntaho zitari mushakamba. Hose zirahari. Hose zirimo ziranyanyagira n'iki. Ngira ngo babonye iz'abarundi batakaje mu kanya. Abarundi w'ibyabo byakomeye. Ibi babibonye. Ahubwo ihita usoma iyi nkuru y'abarundi tuyikubita abantu bayumva hakiri kare. Abarundi rwose ntambara yararangiye usibye gupfukama bagasaba imbabazi M23 nta kindi basigaje. Ariko nanone bari kohereza intumwa ngo ubutasi bw'u Rwanda n'ubw'u Burundi bashobora guhura kubera ubwoba bagize abarundi. None se ko basigaye hagati nk'ururimi ntabwo bizaborohera. Gitoro wa mugani wabo nacyo cyabaye urubanza. Yego kaboroheye. Arega n'abarundi benshi barijyaga kubera kwambuka Uvira cyane. Inkuru yabo rero ngo amakuru ava mu biro bikuru bya FDN de Burundi avuga ko kamyo Benz na pickup eshatu yego zuzuye ibirwanisho byari bigiye gusahiriza abasirikare bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo reka véhicules sont tombés en panne. Nyine ngo amamodoka atatu, nukuvuga iriya kamyo ya Benz imwe yego n'amapickup atatu bigeze mu nzira arapfa kubera imihanda mibi. Pickup imwe yo igwa mu mwonga, nukuvuga yaguye mu banga. Yego na shoferi wayo arapfa bakacira aho ngaho kare. Abasirikare bihutiye gutira yakamyo Benz niyo pickup yaguye mu mwonga. Izo pickup ebyiri zindi zo ziracameze neza. Muri leta majoro y'igisirikare cy'u Burundi bati KDM batayo 15 nimuhoze kirenge ibijumbura mutazanye izo modoka. Bakeka ko ivyo bigwanisho byinshi uko byoba byaguye mu minwe ya M23. Aba basirikare bo muri batayo 15 bararushe rwose. Urugendo rusigaye ni rurerure. Malheureusement, ne rentreront qu'avec ces deux pick-up qui restent na zone zononekaye. Sinzi icyo ashaka kuvuga ariko aravuga ngo yego aba basirikare ba batayo 15 nabo ngabo bari bafite ziriya modoka ngo bararushe rwose. Urugendo rusigaye ngo ni rurerure, kandi ngo ikibabaje ni uko bazagarukana gusa imodoka ebyiri kuko iriya kamyo yatwitswe n'iriya yaguye mu mwonga yatwitswe. Bazagarukana ziriya ebyiri, kandi urabona ko n'Ibujumbura bababwira ngo nimuzagaruke Ibujumbura kubera ziriya modoka. Tekereza ikikubwira ubukene bw'u Burundi. Yego. Tekereza batayo iherekezwa n'imodoka enye gusa. Yego. Batayo birimo abasirikare batari munsi ya 600. Yego. Ariko tekereza guherekezwa n'imodoka enye. Yego. ahubwo bazasabe mu venture y'imodoka iba impano cyangwa inkunga.
none se urumva ibyo bintu ubwo bukene bubaho imodoka enye kuri batayo yego hagati aho tukiri muri ibyo Burundi byo birumvikana nta yandi mahitamo bufite kwe mu Ventura nimara gufunga imipaka no kurya k'umuturage wa Kibitoke n'ahandi biraba ari ikibazo yego n'ubundi ibintu byari hatari Burundi na bya na za depo z'ibiharage n'ibiki neva yiratanaga barisanga atakibifite yego ubwo rero ikintu kirabaho yego ni uguca bugufi kuko buriya ngo inzara iryana kurusha ibindi byose yego naho wenda reka tunave kuri ibi tuhite tureba kumwe mu nkuru yindi iri kuvugwa itambuka yego ni inkuru y'uko SADC Afurika y'Epfo yemeye gukura ingabo hariya rwose igiye no gutangira kuzikura isaha n'isaha twabona mu bitangazamakuru barataha rwose isaha n'isaha twabona amakuru aturutse i Goma amafoto n'amavideo atwereka South Africa 100 turongera kubabona bubitse imitwe n'abacacu bo ikibazo turanababonamo inzara tuko imitwe gusa umuzungu yari ahazi yarubatse umubiri bariya bo turabasanganiza yego mu South Africa tuzi rwose wo kwa Ramaphosa yego hari umugabo uherutse kuvuga ngo ni abasinga b'irutsiro abasiga b'irutsiro bagiye muri Afurika y'Epfo turi bubabone batambukana inzara yego turaza kubabona buriya ngira ngo ni ikintu kiraba gifite icyo gisobanuye gikomeye none mushakamba ubu twizere ko Afurika y'Epfo yavuye ku izima ko bari banze kuvuga n'imirambo wabonye ko bayicishije i Kampala n'ubundi bugira ngo ziranarwaye sinzi icyabuze arega nta yandi mahitamo ko Afurika y'Epfo yavuye ku izima nta yandi mahitamo bafite yego ntibashobora gusohoka muri kiriya kigo barwana yego niyo barwana bajya he barwana metero zingahe nta bushobozi buhari yaba ubwa FARDC n'ubwa Afurika y'Epfo bwo kuza kubohoza zirangabo yego ibyo ntibishoboka yego rero wumvise ko Bintu Keita arimo abasabira aboroga cyangwa wenda nkoresheje ijambo rikomeye cyangwa se asakuza muri oni yego ngo Ventura ngo ibabuza kubashyira amazi n'ibiryo yego niba ikigaragara wabonye impapuro zabo basaba guhabwa ibiryo n'ibiki yego icyo nzi cyo ntabwo bakisanzuye kuba hariya batisanzuye barya nabi bagize gute ntibyabashobokera yego ubu n'ufite amafaranga mu mufuka ntiyemerewe gusohoka ngo agende agura isigara urabizi abasirikare n'isigara ngo agende agura agacupa ngo agende agura iki bari mu kigo bamazemo ukwezi badasohoka ukwezi kuzagera ejo bundi kuri 27 nta n'umwe wemerewe gusohoka ubwo se urambwira ngo bazaba imfungwa kugeza ryari ntabwo biboroheye bagomba kwemera bagataha kuko nta yandi mahitamo biriya bifaru badashaka kurekura bakemera bakabirekura nk'uko FARDC yabirekuye yego ubundi Ventura igasigara ari igisirikare gikomeye cyane muri Afurika yego gifite ibikoresho bikomeye yego ngira ngo Burundi ntibugera Sukoyi Ventura irayifite uretse na Sukoyi niyo perezida agenderamo ntayo oya bafite kajugujugu imwe bakoresheje bari kwiyereka ni Paris Madrid oya hari na kajugujugu bafite imwe bakoresheje bari nta video wabonye bari kwiyereka kuri stade bakajya zarapfuye mushaka hariya zose zarapfuye nta ndege n'imwe bagira ku Burundi bwaba ari agahomera munwa
na perezida ntayagira asaba lisite. ikiriho na ibisirikare ni ibisirikare bike muri Afurika bifite BM21 yego yitwa BM21 Grad. ni imwe mu mbunda yakozwe n'abasoviyete ifite iminwa 40 irasa mu birometero hagati y'ibirometero 20 na 40. iyi BM21 ni ya M23 yego. BM21 isohora amakompura 40 mu masegonda 20 ikayasohorera rimwe, kandi aya makompura ahaguye aratwika, nta kizima kihasigara, nta gihumeka kihasigara. hari indi mbunda nayo y'122 milimeter RM 70 BM. ubwo ni BM ya kabiri, ifite ubushobozi bwo kurasa ibirometero 20, nayo ifite iminwa 40. iyo nayo urumva gutwika. hari kandi izindi mbunda ebyiri z'122 milimeter D30 zifite amapine, zifite ubushobozi bwo kuzenguruka impande zose, zishobora kurasa mu ntera y'ibirometero 15 hagati ya 15 na 21. hari izindi mbunda nazo zifite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'indege ndetse n'amasasu yazo menshi, zirimo Katyusha 107, Mortier 122 milimeter, 30 milimeter, Mortier 30 milimeter na Mortier 20 milimeter. izo zose M23 irazifite, kongeraho indege ya Sukhoi, ukongeraho n'akajugujugu. ariko nyuma y'ibi ngibi tuvuze hari n'ibindi byinshi, noneho hakiyongeraho n'ibyo SADC igiye kubasigira. SADC rero ibyo igiye gusiga birarenze, ni byinshi. indege za kajugujugu ubundi M23 ifite zirenga 3 yafatiye Goma. rero itazabona ibihugu byinshi bigera kuri M23 bikicecekera cyane ibyo muri SADC n'ibyo mu bindi bihugu byanga no kuzana intwaro. Angola ivuga iti mukemura ibintu mu mahoro, iby'abasirikare ntabwo tuguha. barabizi ko nta mbunda Kinshasa ifite M23 idafite. Chade nayo ndaje nabwo yageraho n'izo n'abandi usibye kwemera ko M23 barenze nta kindi barenzeho ko na Bintu Keita na Terese nande barabivuze. ni nayo mpamvu bafata imyanzuro ariko ntibayifatire ibihano. twikomereze n'ingingo zacu. rero tugiye kuganira kuba M23 yasabwe kuva mu bice byose yafashe. Kinshasa isabwa kuganira na M23. bimwe mu byavuye mu kanama k'umuryango k'umutekano ka Loni. baganira ihagaze he umbaze kubaza. icya kabiri turaganira ku banyabukavu barimo gushima umutekano bahawe na M23 AFC. imbunda zari ziri mu baturage ziri gutangwa, zirimo ziragarurwa. M23 isaba ibigo bya leta kongera gukora. icya gatatu, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yasubije y'ubumwe bw'uburayi. reka twinjire kuri ya ngingo ya mbere. M23 yasabwe gusubira kuva mu bice yari yarafashe. Kinshasa isabwe kuganira na M23. bikaba ari bimwe mu byavuye mu kanama k'umutekano kawe. bimeze bite mushaka? ni byinshi ngira ngo wenda turi buze kugenda tubigarukaho. ko nawe ufite kopi imbere yawe. ndayifite rwose, ariko wenda reka banze ngira ibintu mbisasira. nabonye byateye abantu ubwoba. bafite ubwoba cyane abantu.
iki kintu mbabwira ni kimwe. Iyi myanzuro usibye Kongo nabonye ishobora kuba yavuze ko iri buze gufatira ibihano, ariko nta bihano yigeze ifatira M23 ndetse n'u Rwanda bashinja ko inyuma ya M23. yego Hari ahantu banditse ko FARDC Kongo igomba kuganira na M23 ngo bitaba ibyo igasa nk'aho ibuzwa uburenganzira ifite muri ONU. yego Ni igitangazamakuru nabonye cyabyanditse ngo sino ni nayo kopi yonyine nabonye iriho sino. yego Ikindi M23 kuva hariya byo ntibishoboka kuko yarababwiye ati se turava iwacu tujye he. barajyayo. Ikindi M23 yagiye ifata ahantu yabanje kubateguza ivuga ibibazo bihari. M23 ntishobora kuhava. Ikindi bakitwaje ngo M23 ihave MONUSCO ihajye. MONUSCO na M23 bararwanye. Ikindi bakitwaje ngo M23 niyanga kuhava barayirasa, ariko nta ngabo bafite zarasa M23 ngo zishobore. ibyo barabinaniwe Kuko MONUSCO imaze imyaka 3 ihangana na M23 ariko byaranze. Yakoresheje ya brigade yayo ikomeye muri operation Springbok ngo barinde Goma na Sake byarangiye babyambuwe. Hari abasirikare ba MONUSCO bapfuye. Ubwo rero ni impapuro ni ukwandika ariko ntabwo bishobora gukura M23 ahwiri. Icyo gitangazamakuru icyo cyanditse ngo la RDC doit négocier avec le M23 sinon son droit de rester dans l'ONU sera analysé de nouveau. Ubwo ndumva ari ukubabwira ko kuba muri ONU kwabo cyangwa se uburenganzira bafite bwo kuba muri ONU bwo kuguma muri ONU uzatangira kuganirwaho. yego kuganirwaho mu kufatira umwanzuro. Yego Kongo niyo yashyiriweho ibihano ahubwo kurusha uko abandi bashyirirwaho ibihano. Icyakoza ndabona n'u Rwanda bavuze ngo ruve, ariko ni ku kinyamakuru cyabyanditse, ntabwo ari kuri kopi ndi kubona ya noza ntabwo ari kuri kopi yabo. Ngo u Rwanda narwo rwasabwa gukura abasirikare bose ku butaka bwa Kongo rukareka gufasha M23 ngo sino iri sera retire daroni et tous ces avantages. iyi bavanwa muri ONU ngo u Rwanda ariko buriya kuva muri ONU byabuze u Rwanda kuba u Rwanda ntibishoboka. None se u Rwanda rushaka ntirwavamo. Za Arabia Saudite hari ubwo zibamo ntiziriho. ari ubamo n'utabamo bamumariye iki kohereza MONUSCO ikaza gukurya imitsi imyaka 40 ikubeshya ngo irakuzanira amahoro. Simbona inyungu zo kubamo. Wajya ku ngingo noneho tukazigarukaho twihuse kuri imyanzuro z'akanama ka Loni. twabijyaho ni resolution 2773 ni umwanzuro wa 2773 adopted by the Security Council at its 986th meeting on 21st February 2025. None imyanzuro yafashwe n'akanama n'inama n'inteko rusange niba nahita inteko rusange y'akanama ka Loni mu nama yayo y'ibihumbi 9,865 ku itariki 21 z'ukwa kabiri 2025. Yego we are the Security Council akanama k'umutekano.
ngira ngo turaza gutaruka tujye ku aho bahera bavuga ku ngingo, ibindi ngira ngo ni ibyo baganiriye. Twataruka ibi bibanza tukajya ahera ku ngingo ko ibi ngibi ni rusange. Kuri acting under chapter 7 reka turebe umwe habanza ingingo ya mbere, kabiri, gatatu gutyo. ku rupapuro rwa kabiri mu mpapuro enye haje ya gatandatu page 2 of 4. ndebe kubanza ntayifite gushaka wowe urayifite, reka nze nyikwereke. reka ndebe reka ndebe ntabwo ugenda abona gatandatu, hari paje nshobora kuba ndafite. ngiyo ndayikweretse nyishyizeho agasinye. reka ndebe ushyizeho agasinye ariko nshobora kuba iyo paje ntayifite. reka nze nyiguhe ubundi bushya, nibyo byiza. yakugezeho ndebe yafungutse ku ipaje ntabwo nari nyifite. next ikurikirije byashoboka dufite paje eshatu. ngiyi umwanzuro wa mbere uravuga ngo strongly condemns the ongoing offensive and advances of the M23 in North Kivu and South Kivu with the support of Rwanda Defense Forces, RDF, their control of the city of Goma, the capture of the airport and the main entries of Goma on January 28th and of Bukavu on February 14th, 2025. hano ngo baramagana kuba 23 ikomeje kwigarurira ibice ikaba yarafashe, bavuga amatariki yafasheho Goma, bavuga amatariki yafasheho Bukavu, byakuye inkunga n'ibibuga by'indege. yego kandi ngo mutamagana n'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ngo RDF kuba zifasha M23. n'ikindi bivuga wenda turajya tuvuga ingingo ku ngingo tubivugeho gake. reka tuvuge kuri iyi rero turebe ko ikiriho. yego ushaka yusubira inyuma ugasubira mu mateka y'iki kibazo, ariko yavuga usanga Loni ntabwo yigeze ibona gihamya y'uko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo, kandi yagiye ibivuga ubushaka. yego iki rero kijya kintera kubona ko Loni hano iba yivuguruza. itarabonye gihamya ni gute ishobora gufatira u Rwanda imyanzuro nk'iyi kandi itarabonye gihamya ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo? hari ikintu kimwe kitagomba kurangwa muri Loni abantu bagomba kumva. yego Loni ntabwo ishobora kujya inyuma cyangwa kuvuguruza ibyasohowe muri raporo y'impuguke za Loni, kandi ari raporo itavugwaho rumwe. yego bizwi neza ko ikorwa harimo n'amaruswa. yego ikindi cya kabiri, Loni ntabwo izavuga imyanzuro ibangamira Congo nk'igihugu, yego kandi Congo ari imwe mu banyamuryango bayo. yego niyo mpamvu uzasanga bari kwibasira M23 yego kurusha uko bari kwibasira bari kuvuga Congo, kubera ko M23 ntihagarariwe muri Loni ariko Congo irahagarariwe. yego kandi Congo ntiyajya muri Loni ngo ihagararire M23. yego rero n'ahangaha impamvu babivuga
yego bavuga bati M23 ni barabamaganye kuba yarafashe Goma na Bukavu nuko yahafashe ikubise ingabo za MONUSCO zari zarahize kuri wa mujyi utazafatwa. yego Nuko yahafashe ikubise ishyize amatangazo hanze ashinja MONUSCO gukora ibyaha by'intambara ndetse n'ibindi byibasira inyokomuntu. yego Nuko yahafashe MONUSCO akaryo yari ifite kose kagahomba. yego Twakomeza. ikindi umuntu yakubazaho mbere yo gutambuka ngira ngo turebe kuri uriya mugabo w'umufaransa twabonyeho ubuhezanguni. Urakoze cyane kubivuga. nawe tumuvugeho hariya. Iyi ngingo urakoze kuyivuga kuko uhagarariye akanama ka Loni. yego Ni umujenosideri. w'umufaransa. Yari mu buyobozi bw'Ubufaransa igihe jenoside yakorwaga mu Rwanda. Ntacyo yakoze ngo yihagarike. Rero ntabwo ashobora kuvuga nabi FDLR, ntashobora kuvugira abarwanya jenoside n'abakoze jenoside. yego Ibi rero ntibyadutungura. Ikindi si ubwa mbere wenda bimwe n'ibyo tutarasoma bifashwe, yego M23 ikabasubiza kuko mu matangazo yayo no mu mvugo zayo M23 yavuze ko itashya agaciro ibintu byafashwe n'abantu barimo bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. yego turikomereza rero. reka dukomeze rero tujye ku ngingo ya kabiri. uruvuga ngo decide that the M23 shall immediately cease hostilities, withdraw from Goma, Bukavu and all controlled areas, including land and lakes, roads, and fully reverse the establishment of illegitimate parallel administrations in the DRC territory, and that this withdrawal shall not be impeded. Ahangaha baravuga ko M23 bafashe icyemezo banzuye ko M23 ihagarika kurwana. Yego. Ikava muri Goma, ikava muri Bukavu, ikava mu bice byose igenzura. noneho ngo haba ku butaka ndetse no mu mazi. ubutaka n'iz'amazi. noneho hakabaho gusubiza inyuma ubutegetsi yari yarashyizeho muri Kongo. ni ukuvuga bwa butegetsi yari yarashyizeho ubwo yashyizeho bukavaho. rero ibi ngibi umuntu akibaza. oya njye ndabanza mubaze. mbaze M23 igihehe ihava igihehe. ikibazo mbajije nanjye nicyo nenge kukubaza. ubwo rero nanjye nta gisubizo mfite. iki rero ni ikibazo nabo bababazaga baravuga ati tuhave ko turi iwacu tujyehe. bagehe dusubire mu nkambi se? Ati nitwongera gusubirayo. aha rero cyane ko nabo inkunga batangaga mu nkambi bazikuyeho mushaka. Yego. aha ku bantu bari kuhibazaho hakanabatera n'ubwoba reka mbahumurize. yego M23 yafashe Goma na Bukavu izi ko bazasakuza ngo bayivemo. yego M23 yongeye kurwana izi neza ko iyi miryango ihari kandi izafata iyi myanzuro. yego M23 yashyizeho ubuyobozi izi neza ko byose bizabaho. yego M23 impamvu idafungura ikibuga cy'indege cya Goma n'icya Bukavu nuko izi neza ko ibifunguye izi MONUSCO zazana abanzi. indege za mbere zahagwa ni za MONUSCO zazana abanzi. ubwo rero MONUSCO nayo iri kubikoreshwa nuko ibayeho muri gereza igoma. yego ijya kugenda igasaba uruhushya kandi ku bwa leta itarasabaga uruhushya. yego ntabwo M23 izasubira inyuma. iyi myanzuro ejo bundi iraba yibagiranye mu gihe mvuze mu gihe ntegereje igisubizo cyiza M23 iri buze kubaha.
ibatera utwatsi kuko irakibaha pe. yego Ko gusubira inyuma byo ntibishoboka, nta nubwo bizabaho, ahubwo nibakomeza guhatira izazavuka leta nshya. yego Yego. Mushakamba hari ikintu nibaza kuri njye. Ahangaha wavuga ko aka kanama ka Loni ari akaterabwoba yaba yibuze. Ibyo uvuga nibyo. Kuko turaza kureba ububasha bwa Loni buherayo bukagarukira he. Ninde ufite ububasha ninde udafite ububasha. Loni nta bubasha ifite ku nyeshyamba. None se iyo ifite ububasha ikwiriye no kuzitegeka cyangwa ikazifatira umwanzuro. Niyo mpamvu ibyo yafashe ari ukwikira igitabo agaseka. Yego. Bavuga ku Rwanda, bavuga kuri leta ya Kongo, ariko mu gihe M23 nk'abanyagihugu baragaragaje ibibazo biri i Goma, Yego. bakagaragaza ibibazo biri i Bukavu, MONUSCO igaceceka ntikoresha inama, uyu munsi ikabikoresheje inama ikavuga biriya ntibireba M23. Yego. Ikindi wenda iyi nama ejo nibwo twabivuzeho tuti iyi nama yabaye ku bw'amarira na ruswa byatanzwe na Kinshasa. Kinshasa yaragiye irunda amafaranga mu bantu bagiye batandukanye, irangije bakongera gukoresha inama barayikoresha. Yego. Kubera ko iyi nama ni nk'iya gatatu ibaye kuva Goma yafatwa. Yego. Kandi akanama ka Loni. Yego. Ku ya mbere uribuka Goma igifatwa yarabaye. Iya kabiri yabereye mu Budage Munich. Iya gatatu yabaye uyu munsi. Iyi rero ibaye nyuma yo gutanga amaruswa ngo bagire icyo bafatira, bagire icyo bavuga kuri M23 kuko nge mvuga ko ntacyo bayifatiye, nta myanzuro bayifatiye. Nta myanzuro bayifatiye kuko sibo bagikwiye kwifatira imyanzuro, nta n'ibihano bayifatiye kuko barayifatira ibihano s'ubundi iba mu icyambere n'abayobozi bayo bafite ibihano. Bafatiwe ibihano n'ubundi ibyo bihano barabisangana. N'ubundi nibateze kuzajya muri ibyo bihugu mpuzamahanga, nibateze kugira gute imbunda barazifite nyinshi, amasambu n'ibiki, ndetse bafite n'ibiromba ibihugu by'Uburayi bikeneye. Bashaka bo babafatira ibihano bagahagarika biriya birombe byose byo muri Warikare, byo muri Masisi, byo muri Rucuru, byo muri Kivu bakabifunga. Bimaze ukwezi bidakora. Zaba zahinduye imirishyo muri Loni. Yego. Reka dukomeze Mushakamba. Yego. Tugiye ku mwanzuro wa gatatu. Reiterates its urgent call for all parties to conclude an immediate and unconditional ceasefire as called for by the EAC and SADC heads of states. Welcomes the DRC statement calling for its immediate implementation, supports efforts by the AUPSC and the EAC SADC to this end, including by taking into account the situation in Bukavu, calls for them to work closely with MONUSCO regarding ceasefire implementation and stands ready to consider a possible role for MONUSCO in the implementation and monitoring upon finalization of a ceasefire agreement. Hano jewe mbona imyanzuro yivuguruza Mushaka. Ntango byabura. Imyanzuro rero na n'ibintu bibiri. Bitabayemo kwivuguruza ibintu bitasahuye. Bitabayemo kwivuguruza harimo uburyarya. Yego. Harimo n'ubuterabwoba. Ibyo byose ndisobanura kugira ngo byumvikane. Yego. Hano iyi ngingo iravuga ko bongeye guhamagarira byihuse impande
zihanganye yego kuba zahita zishyiraho guhagarikwa kw'imirwano ceasefire. ariko burya ceasefire nziza niyo buri ruhande rwashyizeho umukono mushakamba. yego ahangaha kuvuga ceasefire batigeze bahuza bari abantu impande zombi zirwana kugira ngo zisinye amasezerano yo guhagarika imirwano. buri ruhande rugira ibyo ruzana, bimwe muri Congo bita cahier de charge, n'urundi ruzane cahier de charge mu kuvuga ibyifuzo bya bamwe n'iby'abandi. mushakamba uyu nguyu waba ari umwanzuro w'urumamo. yego ni umwanzuro wo kwikiza, ntabwo ari umwanzuro ugamije gukemura ikibazo. arega sentama noneho bakavuga ngo basinye ihagarikwa ry'imirwano nk'uko byanzuwe na EAC na SADC, abakuru b'ibihugu ba EAC n'aba SADC mu nama yabahuje. yego kandi noneho ngo bakiriye neza icyo Congo yavuze cyo guhita bashyira mu myanzuro, bashyira mu bikorwa iyi myanzuro, kandi banashyigikiye imbaraga za iyi ni iki AUPSC. iyi sinzi yariyo. noneho urumva ariko ni mu mujyi umwe, haragarukamo EAC na SADC. yego bashyigikiye, ariko intoza iyi ni ya African Unity. byashoboka. iyi ni ya African Unity, wasanga ari African Unity Peace Security yego Peace and Security Council. noneho ngo barabishyigikiye, kandi banashyigikiye iki, bahaye agaciro iki to this end, including mu situation iri muri Bukavu. barahamagarira gukorera hamwe, gufatanya na MONUSCO. MONUSCO iragarura amahoro gute nayo iri mu barwanyi? MONUSCO ni umwanzi wa M23, niyo mpamvu ikintu kibavuga kirimo MONUSCO yahisha abarwanyi bakatera M23 bayivuyemo mu kigo cyabo. iki byose urabona hano iyi ceasefire bavuga, iyi ceasefire izagerwaho nta na rimwe Congo yigeze yicarana na M23 ngo baganire ku guhagarika imirwano. ntibishoboka. iki kintu bavuze hano, iyi ngingo niyo idashoboka kurusha izindi. yego impamvu irimo MONUSCO, kandi MONUSCO ni umwanzi wa M23. M23 nta kintu yavugana na MONUSCO. ibyo ni icya mbere. usibye kuba yavuga ngo iragiye, n'ejo bundi wabonye ko M23 yemeye ko haba imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO. ibyo bisobanuye ko MONUSCO na M23 ntibahuza. ikindi cya kabiri kirahangaha, imyanzuro y'abakuru b'ibihugu yarashubijwe ya ba SADC na EAC. mbere yo kuyigarukaho babanze barebe igisubizo cyahawe iyo myanzuro. icyo gisubizo M23 ntizakisubiraho. ku bw'ibyo rero iyi ngingo ni imfabusa yose cyane rwose. niyo mpamvu ugenda yise iy'urumamo, yise iy'urumamo kuko cyangwa se irimo uburyarya, irimo iterabwoba, niho ibintu byose bimeze nk'ibyo, kuko nta kintu ishingiyeho, ntabwo ishingiye ku bintu bifatika mushakamba. ntabwo uzabona abantu bazarekera kurwana baticaye ku meza amwe ngo bagire icyo bumvikana. izi ntambara ziriho uyu munsi ni izo kugaragaza ko akanama ka Loni nta gaciro gafite, kubera ko kafatiye imyanzuro Isirayeli. iyo myanzuro yose iteshwa agaciro. n'ubu ngubu igiye guteshwa agaciro tubibona. kandi Isirayeli cyo ni n'igihugu kiri muri ONU, answe M23 itari muri ONU. reka tujye ku ya kane. abantu badukurikiye babyumve, nta nyeshyamba ziba muri UN, ni nation zini kandi ntiziraba igihugu. reka tujye ku ya kane. calls on the Rwanda Defense Forces to cease support to the M23 and immediately withdraw from DRC territory without preconditions.
bahamagariye RDF igisirikare cy'u Rwanda kurekeraho gufasha M23 no guhita bakura ingabo za RDF muri Congo. nta precondition, nta kintu bagenda bavuga bati arabanza hari. Ibi rero iya kane nayo ndayifata mu rwego rumwe n'iya gatatu. Yego, niba barabuze gihamya yuko ingabo z'u Rwanda ziba muri Congo, baranzura gute ko zivayo? Uya no kuba iyo gihamya batayihurizaho n'u Rwanda, kuko hari amafoto bajya bagaragaza u Rwanda rukuvuga ko ari amahimbano, ariko barabyivugiye ko nta gihamya gifatika cyane. Ibi rero nta kintu byamara, kuko u Rwanda ubwabyo nayo iyi nayo ndayifata nk'iyi ya gatatu. Kwikomereze ku ya gatanu. Kwikomereze ku ya gatanu. Strongly urge the DRC and Rwanda to return without preconditions to diplomatic talks as a matter of urgency to achieve a lasting and peaceful solution of kuyindi kurikiraho of the protected conflict in the region, supports all initiatives and contributions towards the objective. Urabona rero iyi ngiyi nayo iyi nayo kuvuga ngo barasaba u Rwanda nako gusubira ku meza y'ibiganiro gushakamba. Ni ukuvuga EAC na SADC bagiye guhura ibyaranze. Niba twibuka neza tusubira inyuma mu mateka, oya na Gisekedi yanze kugira ngo adahura na Kagame. Byaranze, ariko no kwanga hari sukuba madahura nawe gusa, harimo ikintu kitumvikanweho. Harimo ikintu kitumvikanweho, aho Kongo bavuga ngo u Rwanda n'urwaneho ingamba z'ubwirinzi, ariko wenda utiriwe uvunika. Yego, u Rwanda rwavuze ko rutazasubira muri ibi biganiro Kongo itaremera kuganira na M23 kuko byose ni imfabusa. Exactly. Urumva rero Kongo nayo nta na rimwe yanacikije n'abyivugira ati jamais. Aussi longtemps que je suis président de la République démocratique du Congo, il n'y aura pas de parler avec les M23. Nta biganiro bizabaho mu gihe nzaba nkiri perezida. Arongera aravuga ngo kuganira na M23 ni umurongo utukura adashobora kurenga. Ni umurongo utukura adashobora kurenga. Rero aka kanama kibereye muri komedi nako. Akanama ntabwo kazi ibyo bakora. Cyangwa karabizi karabyara abantu. Nyine no kugira birira amafaranga, none se bateranye ntibahabwa insimbura mubyizi. Ntabwo yabura. Na Kisekedi akaba yabahaye amafaranga ngo mufate imyanzuro. Niwibuka ko Kayikamba aherutse kuvuga ngo izi nama ziravuga ariko ntizifata imyanzuro. Ngo ziravuga zikanenga ariko nta myanzuro zifata. Reka dukomeze kugira ngo ibindi bisigaye n'idiscours ziraho zirimo bitarenze biriya, ahubwo twajya ku mwanzuro wa gatandatu. Yego, kugira ngo twihute. Condemns support provided by the DRC military forces to specific armed groups, in particular the FDLR, and calls for the cessation of such support and for the urgent implementation of commitments to neutralize the group. Ahubwo rero ni iki kintu uyu mwanzuro wa gatandatu bawushinze n'ibindi byakwikura nabo bakora imyaka bamaze batawukora se urumva bakora uyu munsi. Umwanzuro wa gatandatu usobanura ngo akanama
kamagana ubufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iha imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko ubufasha iha FDLR, kandi akanama kagahamagarira ko habaho guhagarikwa inkunga zihabwa ubufasha buhabwa iyi mitwe, noneho hakabaho hagashyirwa mu bikorwa umwanzuro n'ubushake bwo kuburizamo, bwo kurangiza, nko kurangiza neutralize, kuvanaho FDLR. Ibi ngibi babikoze nibyo byakemura ikibazo, kuko nibyo bitera ikibazo mushaka, kandi barabizi. Yego cyane. Reka tujye ku ya karindwi. Acknowledge the communique of the heads of states and the government meeting of the AU Peace and Security Council via AUPSC on 14th February 2025, and of the AUPSC ministerial meeting on 28th January, and supports the AU Commission's call to urgently convene a quadripartite meeting of EAC, ECAS, ICGLR, and SADC. Shakamba rero inama zigiye gufata indi ntebe. Ahangaha habaho akanama kemeje kemera amatangazo y'abakuru b'ibihugu. Yego. Y'abakuru b'ibihugu mu nama zahuje ubumwe bwa Afurika, akanama k'umutekano k'ubumwe bwa Afurika, kuri 14 z'ukwa kabiri 2025, bakemera kandi n'indi nk'iyi y'abaminisitiri y'akanama k'ubumwe bwa Afurika gashinzwe umutekano, kabaye kwa 28, yabaye kwa 28 z'ukwa mbere, kandi bagashyigikira komisiyo y'ubumwe bwa Afurika, umuhamagaro wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika usaba ko habaho inama zihuriweho, inama ya EAC, ihuza EAC, ihuza ECAS, ihuza ICGLR na SADC. Urabona ko bivuye kuri EAC na SADC, ahubwo bigiye urwego rugizwe n'impande zigera muri enye zigomba guhura. Komeje kubigira agatogo. N'agatogo. Ushobora gufata intera. Ariko aba bantu ntabwo baba bashaka gucanga Afurika kugira ngo icike n'ibice. Sibyo baba bashaka se kugira basahure mu nduru n'ibisanzwe. N'abatari muri kiriya kibazo ndabona bakururirwamo. Ibi bintu ntacyo bigendereye mu kuvangavanga Afurika. Barashaka gucanganyikisha abantu. Yego. Ariko ntibazi kuko bashyiramo ibihugu bindi, ariko ibintu biba bibi. Oya, uravuga abantu ntibyumvikane neza. Ibintu byatangiye ari ibibazo by'igihugu kimwe. Bivuye ku gihugu kimwe bifasha ibihugu bibiri. Bivuye ku bihugu bibiri bifasha akarere. Yego. Bivuye ku karere kamwe bifasha uturere. Bivuye ku turere bigiye gufata Afurika yose. Ibi bintu bivuze iki? Ibi ariko ni byiza kuko bituma imyanzuro ifashwe. Mushakamba rero abantu b'abashakashatsi nk'Abafurika, abapolitologe, abageopoliticiens n'abandi bakwiriye gukora ubushakashatsi ahantu bushingiye kuri ingingo ya 7. Kubera iki ikibazo cyari cy'igihugu kimwe kiva ku gihugu kimwe kigafata ibihugu bibiri, kikava ku bihugu bibiri kigafata akarere, kikava mu karere kigafata uturere noneho twinshi, kikava ku turere twinshi kigafata Afurika nzima. Yego. Ikigendererwa aha ngaha ni iki? Ni ukuvangavanga Afurika nta kindi.
bikabyara iki? bikabyara gusahura kwabo. hano nicyo bita suje, ni ingingo yo gukorwaho ubushakashatsi. baraba babonye uburyo basahura biba. Reka tujye ku 8. Strongly condemns all attacks directed against the civilian population and infrastructure, including United Nations and associated personnel, humanitarian personnel, and medical personnel, and facilities, summary executions, and ibi ndabona bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndumva and naming sexual n'uburenganzira bwa muntu. Ariko noneho ikintu ndebaho nuko hano ko ntawe batunga agatoki abo bantu abasivile, abakozi b'imiryango mpuzamahanga, ibikorwa remezo biterwa n'imiryango mpuzamahanga bicwa na Codeco na ADF, abandi bakicwa na FARDC na FDLR. Ibikorwa remezo byose FDLR na FARDC na za mbunda zabo zayo zibitwika. None ko batabimentioninga, ko batabishyiramo bavuga ngo twamaganya, kandi Kongo yabahaye ruswa. Iyi ni imvugo yo guteranya rero. Ese kubera iki dushaka gusiga FARDC kandi twarabonye ibikorwa by'iko? Wari wabona umwanzuro wamagana nibura umuntu urya undi muri Kongo? Ntawo. Imyaka yose ishize biba ku mugaragaro. Iyi miryango se ntibihari, izo mpuguke se ntiziba zireba? Barabareba. Niyo mpamvu rwose byose bakurura kandi niba baba batareba, babaye batareba, baba ntacyo baje gukora, bakwisubiriza iwabo cyane. Reka tujye ku ngingo ya 9. Expresses its readiness to consider additional measures in accordance with Resolution 2293 of 2016, including against those who contribute to the continuation of the conflict in the Eastern DRC. Basubiye inyuma rero bakoze reference ku myanzuro y'ibihumbi 2293 bafashe mu mwaka wa 2016. Tuvuga ngo hano baravuga ko akanama kiteguye yego gufata izindi ngamba cyangwa gufata ibindi bihano by'inyongera hashingiwe ku myanzuro yafashwe, umwanzuro wa 2293 wo mu mwaka w'2016 urebana n'abakomeza gushyigikira ikibazo cyo muri Kongo, cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Ariko ibi ntabwo ari ukurangiza ikibazo baracyarira iki kibazo. Reka tujye ku wa 10. Demand that all parties allow and facilitate in accordance with relevant obligations of international humanitarian law and consistent with humanitarian principles, the full, safe, immediate, and unhindered access of humanitarian personnel, equipment, and supplies, and the timely delivery of humanitarian assistance to populations in need, as well as the restoration of basic services and essential infrastructure, including healthcare, water, electricity, and communication. Hano barasaba impande zose impande zose ko zakorohereza imiryango ifasha kuba yagera byoroshye ku bantu bakeneye ubufasha.
kandi bakanabona n'iby'ibanze bakenera, serivisi z'ibanze bakenera nk'amazi, ubuvuzi, amashanyarazi n'itumanaho. birumvikana. Ibi wenda nibyo ariko ni ukureba bizakorwa bite, kuko burya abantu ntabwo bakwiriye kubura ibyo bakenera. nkariya nyanumva ngo baciye amashanyarazi bagize bate, ntabwo bikwiriye mu by'ukuri. baciye itumanaho, biriya byo birakwiriye kubaho bikaboneka. usibye aho leta iri se ubundi ahandi byarabuze. wibonaga n'icyo kihaba. subira inyuma wibuke rero Kanyuka yahagaze muri rompe avuga ati ninde waciye amashanyarazi? abaturage bati ni Kirombe. ninde wajyanye wishe amazi? ni Kirombe. ninde wishe interineti? ni Kirombe. noneho ati nimuvuge neza, nyuma y'iminsi amazi yaragarutse? bati yaragarutse. amashanyarazi yaragarutse? yaragarutse. itumanaho ryaragarutse. kugira ngo uramwibuka. ndabivugaga kuko biriya byose bari babiciye muri Goma. yego. rero Telefone zose zihunga nabo bari bafatanyije, barabanje barabica. bamaze kubica Mushatamba, bamaze kubica barahunga. nyuma yaho M23 ifite uburyo yakoze kugira ngo bisanwe iraguruka, ntabwo byarenze iminsi igera kuri 2 bitaraga. reka tujye ku mwanzuro wa 11. calls on all parties to urgently open temporary humanitarian corridor. ngira ngo biravuga bimwe. barasaba ko habaho gufungura koridoro n'inzira n'umuhora abantu bacamo bariya bafasha abantu n'imiryango ifasha. tujye tuhatinda. 12 calls upon all parties to refrain. muri 11 barimo no gusaba gufungura ikibuga cy'indege cya Goma na Kavumu. n'imihora ubwo bivugiye hamwe, ndetse n'yanzira y'amazi nayo hose. irafunguye ahubwo kuki bataza. reka dukomeze. 12 calls upon all parties to refrain from any violence against civilians and to respect the civilian and the humanitarian character of refugee camps and the sites for internally displaced persons, and stressed the need to prevent any forced recruitment of individuals and any recruitment of youth of children. ahangaha icyo bavuga ni uko barahamagarira abantu bose kureka ibintu byo ibikorwa byo guhohotera abantu, kugira nabi abantu. babireke, kandi noneho habeho kubaha. habeho kubaha no korohereza abakozi b'imiryango ifasha abafite ibibazo, baborohereze, kandi noneho habeho no kubaha abahunze. inkambi zubahwe, ko kubaho gushaka abasirikare mu buryo bw'agahato, guhatira impunzi kujya mu gisirikare cyangwa se kujyana abana mu gisirikare. ni ibyo ngibyo bavuga aha ngaha. barabwire FARDC ndakeka. ntabwo ari FARDC gusa, wenda n'undi yakumva ashingiye no kuri raporo bagiye bandika. nyine hari igihe bashinze uruhande runaka ibintu rutarabikoze, niyo mpamvu buri wese aba akwiriye kubyumva kugira ngo aruhuze n'imyanzuro yabayeho mbere, cyangwa se n'amaraporo bagiye bakora. impamvu mvuze ngo barabwire FARDC, yego, ukaba twabonye abana bafite imbunda. wagiye ubona
wagiye ubona bwabo wazarendo bwigize ubusirikare. Oya bariya bana ntibari n'abasirikare. Abo bari abasirikare ahubwo ahangaha niyo bashyiramo kudaha abasivili intwaro. Ahangaha nyine iyo bamuhaye intwaro bamushyize mu gisirikare. Nabyo baba babishyizemo. Ko bariya bana habagamo abana b'abasirikare, habagamo abakozi b'abasirikare abo bose. Gahuri y'umwana umuhaye imbunda mu myambaro wa gisirikare ubu mugize umusirikare cyane. Uribuka muri za nkambi za Rusayo za zindi zose mu 23 ikimara gufata Goma zahise zisenyuka. Ya nkambi bajyagamo bakabwira abasore ngo baze kurwana. Uribuka ko Cira umwami yagiyeyo agakoresha inama ati abagifite akabaraga mwese muze tujye kurwanya mu 23. Muze mujyemo nabigeze kukibamo muze. Yarabize. Nibyo nakubwiraga nti harabwirwa Kinshasa. Ariko Cira umwami yari gupfa koko. Yakoraga amafuti menshi. Yagize amafuta atabari. Ngiyi imisoro yacaga abaturage idakwiriye itemewe n'amategeko. Ibi byo kujya gufata abantu mu nkambi ngo bajye mu gisirikare Cira umwami we. Ngaho noneho gufata Kongo yamufashe ikamushyira mu bakozi b'imiryango mpuzamahanga bapfiriye muri Kongo. Tujye kuri 13. Yego. Reaffirms its full support to MONUSCO in the implementation of its mandate, in particular the protection of civilians, commends in this regard the tireless hano baravuga ko bashyigikiye MONUSCO muri manda yayo, ishyirwa mu bikorwa rya manda yayo, by'umwihariko ngo kurinda abasivili, kandi ngo bagashima imbaraga yakoresheje particularly in and around Goma, haba muri Goma no mu nkengero zayo, and encourages the continuation of their efforts. Kandi noneho bakabishishikariza kurushaho kugira umuhate mu by'ikora. Ubwo bari kwishimira ko yarwanye nayo mu 23 igatsindwa se? Ni igihe Goma yari imerewe nabi, bazamura imodoka byabo by'intambara babizengurutsa Goma. Barifotoza. Babizengurutsa Goma bavuga ngo barimo barakumira M23 itinjira muri Goma. Birangira yinjiye. Yarinjiye ahubwo bari basigaye batabaza, bari bagiye no kwimuka ariko ntibarimuka. Oya baraza kwimuka nase ntumvisha amarira ya Bintu Keita. Yego. Niyo mpamvu nakubwiye ngo hagati ya M23 na MONUSCO ntago bumvikana. Niba batumvikana rero bisobanuye ko byagenda kose. Nta cyiza nta karutega bacira M23 cyakoze bizarangira bagiye kuko baravuga uyu munsi baravuga ejo na MONUSCO deputy hariya yashize ibyanga bikundira gushira. Ni naho mpamvu bari kuvuga biriya kuko nta bindi bikoresho iri bubone, nta bazabona bigusha. Ni nacyo impamvu M23 yicecekeye ibabwira iti mugende mutuvira, akaba ari cyo jambo ivuga gusa. Ejo rero ibiryo nibibashirana nta ndege izayibazanira, nta modoka izaza idasobanuye ngo banayisake, bizarangira bavuge bati reka twitahire. Ishobora no kutahajya ikajya ahandi kuko hariya ntabwo ihemerewe. Ngira ngo wabonye ko MONUSCO b'ingenzi bihungiye hakiri kare. Reka dukomeze tujye ku mwanzuro wa 14. Yego. Emphasize that any attempts to undermine MONUSCO's ability to implement its mandate will not be tolerated. Stresses that attacks against peacekeepers may constitute war crimes, and that planning, directing, sponsoring, or participating in attacks against MONUSCO peacekeepers constitutes a basis for sanctions, designations pursuant to United Nations Security Council resolutions, and further demands that all parties immediately cease all hostilities against peacekeepers
all appropriate measures to ensure their safety and security, their freedom of movement, as well as the unintended implementation of their mandates and the unintended return of MONUSCO's personnel to Goma. Aha ngaha ni irindi terabwoba rishya bya bindi twavugaga hano ngo barongera kandi kwitsa ko guhirahira kwitambika ibikorwa bya MONUSCO ntabwo bizihanganira. bazakora iki se? bakongera bakemeza ko gutera abarinda amahoro bigize ibyaha by'intambara ibi ni iterabwoba rikomeye. ibyo byo bahora n'ubundi n'ejo bundi bafatiye ibihano Kanyuka. kubitekereza, kubigambirira, kubishyigikira, bitera inkunga ibikorwa byo kurwanya MONUSCO no gufatanya mu bitero byibasira MONUSCO. ibi ngibi byose ngo ni ibyaha by'intambara kandi bishobora kuganisha ku bihano hakurikijwe amategeko y'akanama k'umutekano ka Loni na imyanzuro. aha ngaha rero bakaba bahamagarira uwo ari we wese kutivanga, kutitambika ibikorwa bya MONUSCO kandi ngo MONUSCO ikoroherezwa kugaruka muri Goma. ariko iragaruka gukoramo iki? abaturage ntibayishaka. ije kurinda amahoro muri Goma. muri Goma hari umutekano muke uhari. icyo nicyo cyo kubaza. ikiriho kimwe ibihano bakangisha n'ubundi babifatiye mu 23. General Sultan Makenga arabifite, Nuza Wiringoma arabifite, Kanyuka ejo bundi barabimufatiye, Naberenzi Kanyuka, yego Bodwe arabisanganwe, Nzenze nawe barabimufatiye. ubundi se barakangisha ibihano bidasanzwe, ahubwo nibagende hakiri kare. Sinzi impamvu bari imbere y'abantu bafatiye ibihano. ikigaragara bimwe twavuze tuti inzara itangiye kubakubita. biri kugaragarira ahangaha kuko ibi bitero murabizi nta gitero kigeze kigabwa kuri MONUSCO, ahubwo ahangaha bari gusaba ibiryo, bari kuvuga ati mwuka byaramwe turi kubona turi kurya bigoye. nanone no kuvuganira bya bisambo byabo bisanzwe bijya gucukura amabuye bikagira gute, kuvuga ati dore nta gazahabu kakiza, nta kanaka turi kubona, kubera kutambuka imodoka bakabanza bakazisaka, kubera kugira gute. ati rwose mubigira ukundi, nibemere bapfukamire mu 23 bafatira ibihano Kongo cyangwa bicecekere. icyo nicyo cyaba kizima. kuri 15 yego demands the cessation of GPS jamming and spoofing and deployment of surface-to-air missile capacities and of any other threat to the air operations of MONUSCO to some DRC and humanitarian actors. ariko mushaka yaka kanama ndagakema nguriye kasanzwe gakemango genda gakemanga mpamvu ngakemanga aya uri gusaba ngo GPS igirite sigaruke he. hano baravuga ko habaho guhagarika ibikorwa byo kuvangira GPS. iyihe se ahubwo bashaka? ni biriya byavuze ko GPS zo muri buriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo zidakora. nese mu Ventura ntabwo yemerewe gushyiraho radar yazo. noneho abako ngo ntaboneke misile za ziriya
n'izicunga ikirere. yego rero umuntu niba azikoresha kugira ngo yirinde, arega hari ikintu ugomba kumenya. reka dufate nk'urugero rufatika. ejo bundi barashe muri Rubavu. mu buryo bw'ubwirinzi iyo butahaba bw'u Rwanda hari kwangirika ibintu byinshi. ikintu nshaka kukubwira ni nubwo hari abantu bapfuye, ikintu nshaka kukubwira ni iki: bishwe n'ariya masasu. iyi nama mwihanganiye agace nk'amasegonda 30. nubwo hari abantu bapfuye, twihanganisha imiryango yabo yabuye ababo muri ariya masasu yatewe Rubavu. yego ariko noneho urabona ko buriya buryo butahaba hari kwangirika ibintu byinshi. wigeze wumva se babivugaho? nicyo ngiye kuvuga mushakamba, ukumva ibintu nushaka ukomeze kuko ubivuze ubwo wabyumvise wanyumvise ntabwo mbigarukaho, komereza aho wari ugiye kubivuga. icyo nagiye kukubwira, u Rwanda rwaririnze birababaza. MONUSCO n'aba ba ONU bayobowe na bariya Abafaransa bakoze jenoside cyangwa bayihagarikiye, bari bashyigikiye ko FDLR na FARDC na SAMIDRC bose bakoresha biriya bitwaro byose M23 yafashe, bakarasa mu Rwanda bagakuraho ubutegetsi. icyo nicyo kintu cyari kubashimisha kurusha ibindi byose. bicaye hariya bicaranye igisebo cyo kuba barashyigikiye ibi byose bikaba ubusa, bigahinduka umuyonga. niyo mpamvu rero nkubwira ngo ibyabo byose ni igisebo, n'ibyo bari kwivugishwa no kugira bigaragare ko bakoze inama barya amafaranga, ariko barabizi ko ntawahirahira ngo nutse ubuzuru muri biriya bice M23 kontorora ngo aze kubwire M23 ngo mukore ibi cyangwa ibi mubireke. urugero rwa hafi, ejo nahoze mbona inkuru MONUSCO ivuga ko ngo umuyobozi wa MONUSCO udasanzwe wo muri UN ushinzwe iby'umutekano ngo yaje yabasuriye muri Beni, ntabwo yigeze agera i Goma. ko atageze i Goma se aba MONUSCO bahari ntabwo ari abantu bo, nta bashinzwe se? ahubwo M23 nibafatira imyanzuro bahave vuba. ikindi, M23 yemerewe kugira ubwirinzi bwayo bw'ikirere kandi izabugira ku butaka bwayo. izo jamming bavuga rero za GPS nibajye kuzibaza M23 bareke kuzivuga kuko M23 iri mu masezerano yabo, cyangwa bajye kubwira babuze M23 kugira ubwirinzi bw'ikirere. kuko impamvu bo bishimiye ko drone zabo zigenda zikarasa amakenga, bishimiye ko drone zabo zirasa Corneille Nanga. ahubwo ndabwira abo mu majyepfo batwirwanaho nabo bashaka radari hakiri kare kugira ngo ziriya drone zireke kongera kuba zabakoramo undi muntu. nizere ko ya masosiyasiyo y'abanyamurenge abyirukankamo agafasha twirwanaho kubona ubwirinzi bw'ikirere. mushakamba birakwiriye. iyo nabonye video yabo sinzi niba barayibonye mushakamba, barimo bishimira ko twirwanaho yafashe kariya gace ka Minembwe. bari kwisirimbamo, ntuzi umukecuru warimo abyina indirimbo zose abyina yishimye. noneho haza umusore arababwira ati mutabanyike ngo drone ziraje. kubera ibyishimo bakananirwa kugenda. muri biriya byishimo rero niho bashobora kubategera ugasanga barabarashe. ngerera ngaha ndasaba ari amasosiyasiyo yose y'abanyamurenge yo muri Amerika no mu bindi bihugu niyishakemo ubushobozi vuba, ishaka ubwirinzi bwo mu kirere, bakubite radari mu Minembwe, bizajya biza babisubizayo cyangwa babibuza controle mu kirere. ubundi bakomeze bibohore, bishimire ko Minembwe bayifashe n'ahandi bazahafate. nahoze mbona ngo mu bibogobogo barimo bahiga abanyamurenge, ubwo naho nyine nibahabohore vuba. reka dukomeze.
yego bikomeze tujye ku ya 15 demand the cessation 16 condemns the systematic illicit exploitation and trafficking of natural resources in Eastern DRC, calls for renewed efforts to restrict illegal labeling and ensure the transparency and traceability of mineral exports, and urges all companies operating in the mineral sector, including importers, processing industries, commodity traders, and consumers of Congolese mineral products, to exercise due diligence in line with paragraphs 8 and 9 of the Security Council Resolution 1952 of 2010, including by implementing the regional certification mechanisms of the ICGLR. Ahangaha ngo baramagana nari gutungurwa iyo hatazamo baramagana ibijyanye ngo n'icuruzwa cy'amabuye y'agaciro bunacuruzwa noneho bagahamagarira ibigo nka ICG ikintu cyacu nuza ni ya mekanisme y'ibiyaga bigari kubikurikirana igakurikirana traceability, ni ukuvuga kumenya inkomoko n'inzira amabuye y'agaciro anyura kugira ngo agere ku isoko. aha nari natangiye mvuga ahangaha ntabwo rukubira umutima ku mutima yari gutambuka atavuze ikintu nk'iki. aha ni cya kintu natangiye mvuga M23 n'inkundire niba bishobokeye fata ukwezi kumwe ibirombe bya Rubaya, ibya Nyabibwe, ibya Rumbishi, ibya Somikivu n'ibindi byose n'ibyo muri Kivu y'Amajyepfo. hari ahantu nahoze mbona ngo hari ibirombe atandukanye, reka nze naharebe naho mpavuge. Ahitwa ngo ni za Mubare n'ahitwa za Mukungwe, aho hose igenda ihafata ihafunge nibura imara ukwezi. ariya amakampani akoresha aya mabuye ukwezi ibyumweru 2 nibishira adasatangiye gusakuza, nzaba ndeba bazatangira kuza kwinginga AFC M23 aho ngaho nayo izabategeka uko ishaka. ko nzi ko M23 ubu yamaze gufata ahantu bakeneye. Kisekedi cyiratanaga ni birabirombe, ni birombe byose tuvuze M23 bamaze kubifata. Minerals zose zo muri Warikare M23 irazifite. Iramutse ntabwo ari byose mushakamba ko birafata Warikare yose, ariko nyinshi ni hariya Peti. Yego, ariko hari ahandi henshi naho gahubwo yarafata. Ariko hafata byo n'umunsi umwe ariko yabyiyemeje. Yego. Aho hantu rero M23 ifite icyo bakeneye. Ifite koruta, ifite zahabu, ifite lithium, ifite za copper, ifite n'izindi na za manganese n'izindi zose. Irazifite nyinshi. Iramutse ifunze ukwezi kose nta ibuye risohoka. Senta ndabizi rwose watungurwa no kubona batangiye kuvuga kuza gushaka ubundi buryo baganira na M23 biciye mu zindi nzira. Yego. Niyo mpamvu rero abafite ubwoba ngo M23 yakangwa n'iyi myanzuro nibatuze. M23 yafashe ingwe ku gakanu. Cyane ingwe niyifata ku gakanu ahubwo yafashe ku munwa w'abazungu. Yego. Ikindi aba banyaburayi bivugishwa ibingibi ndagira ngo n'abanyaburayi abanyamerika babirimo gake, ariko abanyaburayi bivugisha ibingibi nibareba nabo umushinwa araza kandi nibayoboka ubushinwa barasigara barira. AFC yobotse umushinwa basigara babogoza cyane rwose. Twakomeza n'iminota yatubanye myinshi.
yatubanye myinshi 17 ni emphasizes that the primary responsibility of the government of DRC to reinforce state authority and governance in Eastern DRC, and reaffirms its strong commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of the Democratic Republic of Congo. Ahangaha baravuga ku nshingano z'ubutegetsi bwa Congo ko bukwiriye kwigaragaza muri burasirazuba bwa Congo, bukaba ubutegetsi bushinze imizi, bukaba ubutegetsi bukomeye, bukaba ubutegetsi bubungabunga ubusugire bw'igihugu, ubwigenge, ubumwe yego, ubumwe bw'abakongomani, ubumwe muri Congo. Ahangaha ngira ngo ikintu babuze ni ubumwe n'ubutegetsi ntabwo mushakamba bakivuze ibitagiye kuko abakozi babo bose bari mu buhungiro. Yego. Purusa ari mu buhungiro, Cirumwami yarapfuye, n'uwo bamusimbuje ari mu buhungiro, ayoboye agace kamwe, ari mu bishokoro. Kereka niba bari kwibwirira M23. Yego. Ingingo ya 18 harya niyo ya nyuma. Yego. Iravuga iti decides to remain active research of the matter. Barakomeza gukurikirana icyo kibazo. Yego. Barakomeza kwibanda kuri icyo kibazo. Byaba n'ibyo ngibyo mushakamba. Ibyo ngibyo twagira dute dukomeze tunyaruke. Reka tuvuge ku Banyabukavu. Ku Banyabukavu. Abanyabukavu bimeze bite? Uyiboneye amafoto y'umujyi ukeye bwana Sentama. Yego. Abanyabukavu bifotoza bashyira kuri TikTok ati tumeze neza, nijoro barifata amafoto ati turi gutembera umujyi. Yego. Bukavu iraryoshye pe. Yego. Iryoheye Abanyabukavu ku buryo batatinda ko cyangwa badatinya kubigaragaza. Yego. Ejo rero Lawrence Kanyuka yagaragaje intwaro ibihumbi nako intwaro imbunda 150. Yego. Zambuwe abaturage. Yego. N'abaturage bari kuzifata bakazishyirira M23. Yego. Bari kuzizana. Lawrence Kanyuka mu byo yatangaje, Yego. yatangaje ko yabwiye abanyamakuru ko mu byo amaze gukusanya amaze kumugeraho imbunda 150 na magazine 250. Yego. Yakomeje aburira abantu abasaba kutanga izo ntwaro, avuga ko hari abana batazi gukoresha imbunda, bari kuzisanga mu byumba by'ababyeyi babo, bakahubwo bikarangira barasanye kubera gukinisha imbunda. Yagize ati abana ntabwo bazi gukoresha imbunda, niyo mpamvu dusaba FRDC yose, Wazalendo n'undi muntu wese ufite imbunda yasize mu rugo kugenda akazifata akazizana. Yakomeje ati n'abafite imbunda bari kuzizana, nta muntu ufite imbunda akazizana ntabwo bari kumufunga. Ushaka kujya mu gisirikare turamwandika, udashaka akisubirira mu buzima busanzwe, nta n'umwe uri gufungwa. Ni imishandiko y'imbunda birumvikana, ziganjemo za Kalashnikov. Iki ni igisebo rero kuri Kinshasa yazibahaye, ubu bakaba bari kuzitanga. Navuga ngo Kinshasa yazibahaye ku ngufu. Uribuka n'abandi bari buzuye Purusa ari kubasura ngo binjije abana urubyiruko mu gisirikare. Nabo ngabo abo barimo biripotinga babitanga. Muri urwo rwego rero usibye ibyo yasabye n'ibigo bya leta byose kujyana guhongera gufungura. Umuvugizi wa M23 n'urwego rwa politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibigo birebwa n'iri tangazo birimo Regideso ni hawasate yina ishinzwe gukwirakwiza amazi,
yego. ndabona sineri SNL ni iy'amashanyarazi. ishinzwe amashanyarazi, ibigo by'ubucuruzi, ibigo by'ubuzima na radiyo na televiziyo y'igihugu muri Bukavu bifungura. Ibi bigo byari byafunze kubera intambara, umujyi ufashwe birumvikana, ariko basaba ko abakozi batahunze abakozi batahunze bagaruka bagatangira imirimo bakayisobukura. Icyo nababwira wenda bibaza ku mushahara, AFC M23 yiteguye kubahemba nk'uko ihemba n'abandi bakora mu bindi bigo. Mbabwiye n'amashuri nayo ngo kuwa mbere agomba gutangira. Ibyo nuko nguko bihagaze muri Bukavu, abantu bararyohewe, nta bibazo rwose bihari. Reka mushakamba tudatinze twayivaho iyi ngingo aho gatoya mbere ko tuhava. Yego. Ari umuyobozi wa gereza ya Bukavu. Yego. Hari ibyo yasobanuye. Yitwa Ilunga Dilamunga Nkonde, yayoboraga gereza. Yego. Yavuze ko ubwo hari saa 4 z'ijoro abari bashinzwe umutekano barahunze. Ati hari saa 4 z'ijoro ubwo abasirikare bari barinze imfungwa zo muri prison centrale ya Bukavu bamenyaga ko M23 igiye kwinjira muri uyu mujyi bagahunga. Imfungwa zahise zimena imiryango ziragenda. Twabuze icyo gukora kuko nta mbunda twari dufite n'abapolisi bari bagiye. Uyu muyobozi yari icyo asaba M23 aragira ati ndasaba FC M23 ko yakohereza abasirikare bakarinda iyi gereza kugira ngo idakomeza kwangizwa ikazabura aho ifungira abakora ibyaha. Uko niko byifashe rero ngira ngo nta kindi twakongeraho. Reka tugende mushakamba. Nidukomereze ku yindi ngingo. Tujye kuri ingingo ya 3. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Yego. Yasubije y'ubumwe bw'Uburayi. Yasubije iki? Ubumwe bw'Uburayi bwari bwazanye ibintu by'iterabwoba. Yego. Ngo u Rwanda ngo rufasha Kongo nako rufasha M23 n'ibindi. Yego. Inteko ishinga amategeko rero nayo yateranye. Yego. Ibasubiza ibintu byinshi, ni ingingo nyinshi cyane, ni inyandiko ifite ingingo zigera kuri 14. Yego. Ariko hari z'ingenzi. Wenda reka tuze kureba. Ishingiye ku bwicanyi bukorwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanije n'umutwe FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 bumaze guhitana ubuzima bw'abanyekongo benshi bo mu bwoko bw'abatutsi mu myaka isaga 20 ishize. Abandi benshi bakaba barahungiye mu bihugu byo mu karere harimo n'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 100,000. Mu bindi bashingiyeho basubiza harimo kuba imipaka yaraciwe nabi muri Conference de Berlin, abanyarwanda benshi bakisanga babaye abanyekongo. Rero u Rwanda rwabasubije ibintu bikurikira. Ishingiye ku ihuriro rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ribangamira umutekano w'u Rwanda ku buryo bukomeye, ariko inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango mpuzamahanga muri rusange bakomeje kwirengagiza icyo kibazo kigaragazwa na raporo zinyuranye n'ibindi bimenyetso by'uwo mugambi. Ibi bikaba byaranashyizwe ahagaragara ku buryo bweruye nyuma y'ifatwa rya Goma, aho itangazamakuru ryagaragaje ko iryo huriro na leta ya Kinshasa ryagaragaje aho ryari riri rifite ububiko bw'intwaro ziremereye zirimo drone z'intambara, misile zirasa zidahusha na mortier, ryaracukuye imyobo yo kwihishamo ireba mu cyerekezo cy'u Rwanda, ryarateguye kuba gahunda y'urugamba. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibikubiye mu myanzuro yafashwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi kuko ugaragaza kubogama ukirengagiza nkana umuzi w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
kandi ko ibyo bibazo bikaba bibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ibabajwe no kuba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi mu myanzuro yawo utamagana uruhare rw'umutwe wa FDLR, ikirengagiza ko uwo mutwe ufite uruhare rukomeye mu kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibabajwe kandi no kuba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi nta kivuga ku itotezwa rikorerwa abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwibasirwa n'imvugo z'urwango, kwica ndetse n'abishwe bakaribwa ndetse bagakorerwa n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa. Iramagana imyifatire y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi irangwa no kwamagana umutwe wa M23, ibyo ikabikora yirengagije impamvu zatumye uwo mutwe ubaho n'imbarutso yatumye habaho kubura imirwano. Irasaba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi kutirengagiza ko amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari bibangamiwe n'ubutagondwa bushingiye ku moko. Ibikorwa byo guhohotera no kwica abaturage bikomeje kuranga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR, ingabo z'u Burundi n'umutwe w'abaturage bitwaje intwaro witwa Wazalendo. Iramagana imvugo zikwirakwizwa n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi zigamije kumvikanisha ko intandaro y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, yirengagije ko impamvu nyakuri y'ibibazo ari politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyira imbere amacakubiri, ubwicanyi n'imvugo z'urwango ku baturage b'abanyekongo b'abatutsi. Iramagana kandi uburyo inkunga y'iterambere ikoreshwa nk'intwaro ya politike ndetse n'imbaraga zidasanzwe bimwe mu bihugu by'imiryango mpuzamahanga nk'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi bishyira mu gusaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Iributsa ko nk'uko amategeko abigaragaza, ibihano bitigeze bikemura ibibazo by'amahoro n'umutekano, ahubwo byatumye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihitamo gukomeza inzira y'intambara nk'umuti w'ikibazo. Iramagana imikoranire hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abacancuro bo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi, kuko inyuranyije n'amategeko n'amasezerano yo mu 1977 y'umuryango wa Afurika n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo mu 1989 abuza ikoreshwa ry'abacancuro, bityo ikabisaba umuryango mpuzamahanga kwamagana iyo mikoranire. Ishingiye ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishingiye ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikemurwa binyuze mu nzira z'ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zishyamiranye harimo umutwe wa M23, nk'uko byemejwe mu myanzuro y'inama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC, yabaye ku itariki ya 8 z'ukwa 2025 Dar es Salaam muri Tanzania, kandi iyo myanzuro ikaba yarashyigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku wa 15 z'ukwezi kwa 2 2025. Irahamagarira umuryango mpuzamahanga by'umwihariko w'ubumwe bw'uburayi bufite ibihugu bigicumbikiye abanyarwanda bashakishwa n'ubutabera kubera uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda, kugira uruhare rufatika mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo igaragaramo bwose. Iributsa ko buri gihugu gifite uburenganzira ntavogerwa bwo kurinda ubusugire bwacyo n'umutekano w'abaturage bacyo. Irasaba ibihugu byose, imiryango yo mu karere n'iyo ku rwego mpuzamahanga kutagwa mu mutego wo kubogamira ku ruhande rumwe nk'uko byakozwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi, ahubwo bigashyigikira inzira z'ibiganiro zigamije kuzana amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Yemeje ko uyu mwanzuro ushyikirizwa aba bakurikira: Perezida w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi, Perezida wa Komisiyo y'ubumwe bw'uburayi, inama y'abaminisitiri y'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi, Visi Perezida wa Komisiyo y'ubumwe bw'uburayi akaba n'intumwa nkuru
y'ibihugu by'ubumwe bw'uburayi ishinzwe ububanyi n'amahanga n'ibirebana na politike mu by'umutekano, perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, perezida w'inteko ishinga amategeko nyafurika, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango mukuru w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Ngayo nguko. Yego Mushakamba. Ngira ngo aricyo twabivugaho. Nge navuga ibintu bibiri. Yego. Baba kubisaha babaza habiri. Yego. Bagaragaza ko bari abacancura ari ababo ariko bakaba baracecetse. Ntibabavugaho. Bagaragaza ko barimo kubogama. Yego. Bagaragaza ko babitsa abajenosideri ndetse bakaba bacecetse ku kibazo cy'aba FDLR. Yego. Kandi ibyo byose nibo ba nyirabayazana, ndetse n'iby'imipaka n'ibindi byose ibibazo biri hariyo ubundi ni ba nyirabayazana by'abanyaburayi. Yego. Abanyaburayi nibo ba nyirabyo. Ubwo rero bagakwiye guceceka kurusha guteranya abavandimwe. Yego. Mushakamba, ngira ngo twakwihuta tukagana ku musozo. Yego. Ariko mbere yo kugana ku musozo twihuse ndajya tuvuge ku tuntu tubiri. Hari abasirikare b'abarundi bivugwa ko bisangiye ARC M23, ndetse hari n'umusirikare wa Congo, nivuga Congo bumve FARDC, kizaho FARDC kuko aho yafatiwe FARDC zikiharangwa, hari uwafatiwe ku butaka bw'u Rwanda. Yego, ngira ngo inkuru nayiguhaye. Ni abandi baba bakihishahisha. Barakubiswe umuriro barihisha. Bashakaga kunyura hariya ngo ahingutse Kamanyora. Niba adakurikira amakuru yumve ko Kamanyora yafashwe simbizi. Nazi ko yafashwe. Rero reka tudatinze. Umwe ariko ni babiri. Hoya. Abafashwe n'aba bakurikira. Hoya. Ababafashe ngira. N'ababafashe. Yafashwe n'aba bakurikira. Reka nyisome. Yisome ariko wenda nk'aya mazina y'aba bantu bane wirinde kuyasoma. Sinabyiza kubavuga. Update ku musirikare kuri raporo ku musirikare wa FARDC wafatiwe mu butaka bw'u Rwanda. Umusirikare wa FARDC witwa SS, ubwo ni Staff Sergeant Mukambira Thomas, wavutse muri 1983, wabarirwazwaga muri batayo muri regiment 3333, uvuka muri Kindu Maniema. Yafatiwe mu mirima y'ibigori, bari batubwiye ko yari yaje kwiba, ariko we avuga ko yahungaga ajya Kamanyora kunyura mu Rwanda, bikaba ari byo byari kumworohera. Yafatanwe imbunda yo mu bwoko bwa SMG n'amasasu yayo 181, ko yari menshi. Aya MG 808 iyo ngo nayo yatoraguye, akaba yari afite n'icyuma. Akaba yafatwe n'aba bakurikira. Aba ni abamufashe. Rero abo ngabo simbuke. Harundi hafashwe babiri. Lambuja Sebutu, wabarizwaga muri PI kabiri, yitwa Rwambuja Sebutu. Rwambu. Iriya ni pereto ya kabiri. Kampani ya kabiri. Paratoni ya kabiri, kampani ya kabiri. Regima 3304. Ego. Warescott wa OS Captain Kake. OC Captain Kake. Mbere yarindaga Koloneli Rugabisha aza gupfa. Yego. Uyu ni ntagondwa mbi. Yabanje guhakana ko ari umusirikare, aza kubyemera abonye mugenzi we wavuzwe haruguru. Akaba avuga ko yahungaga ajya Kamanyora ashaka kunyura mu Rwanda. Uwamubonye ushaka gukira umushaka ko Kamanyora afashwe. Urabona ko icyo twavuga nuko abasirikare batsinzwe muri Bukavu. Yego. Bashobora kuba bakirimo hariya bihishahisha. Haba abihisha wenda begera u Rwanda, haba bihisha bari muri Bukavu, aho hose bashobora kuba bahari.
cyangwa abantu ni kujya babafata bakabashyikiriza inzego zibishinzwe gushakana. yego arega bemere ko batsinzwe bamanike amaboko cyane. dusoze rero dusoza ariko garuka no kuri bariya barundi. aba barundi bo niba biyumve ko M23 bagize neza, yego cyane ko nibasubira iwabo bashobora gufungwa, batafungwa n'ubundi baricwa n'inzara. yego ariko nibajya kuri M23 rimwe abantu baragira ngo barapfuye, ibiraba ibindi bituma imiryango yabo idakurikiranwa cyangwa ngo igire ikibazo. yego ejo rero baziyunga n'abandi, neva yakemera guca bugufi bakabakira, yabyanga bahita nabo bafata umwanzuro wo gushaka ko bazasubira iwabo ku neza cyangwa se ku nabi. n'abantu b'abagabo, kandi abantu b'abagabo basogongeye kuri uru rugamba, bagiye ku rugamba bakubita neva kumirwa. yego bavuye muri stage. yego nshakamba rero reka ngushimire dusoze. yego twaganiriye ku ngingo 3. tuzibutsa abakunzi bacu, twaganiriye kuba mu 23 yasabwe kuva mu bice byose yafashe. Kinshasa isabwa kuganira nayo mu 23. ibyo bikaba ari bimwe mu byavuye mu myanzuro y'akanama k'umuryango w'ubumwe w'abibumbye. yego twarebye ukuntu abanyabukavu turi hamwe. yego twarebye ukuntu abanyabukavu bashinzwe bakaba barimo no kugarura imbunda zari zaranyanyagiye mu baturage. mu 23 rero isaba ibigo bya leta kongera gukora. ikindi tuganiriye ku kuba inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yasubije inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi. tubashimire rero abari badukurikiye cyane, amakuru yari menshi kandi byari ingenzi ko tuyabagezaho yose. ntimwibagirwe rero gukanda subscribe abatarayikanda, ikandwa rimwe, mukande like, ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande share, ikandwa inshuro zingana n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru yacu. ikindi mutwandikire binyuze muri comments, dushyikirize ibitekerezo inyunganizi zanyu kugira ngo birusheho kutwubaka. umunsi mwiza rero, yari Sentama, umunsi mwiza kandi mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama. tubwire abantu bashishoze mu gusoza kwacu. urakoze cyane bwana Sentama. reka tubwire abantu bashishoze mu gusoza kwacu. hari amatangazo menshi ari gusohoka avuga ngo M23 yemeye kuvaho iri n'ibindi. ayo matangazo yose ni ibinyoma. abashaka kumenya amatangazo y'ukuri bajye ku rubuga rwa Twitter rwa Lawrence Kanyuka cyangwa se Bertrand Bisimwa, ariko cyane Lawrence Kanyuka barabona amatangazo y'ukuri. ayandi yose ni ibinyoma. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha. turabakunda cyane.